Hello gagayam, naimbag nga orasyon. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Itagon daw ay may sagot kada kayo ti Part 24 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod kinikabsat bagbag san naapod no nagan tintay drama ita. Kasto'y manti ko na ni kabsat bagbag. Dear Manang Biyanang, adaman mo't kapadasa ka kayat ko pa'y drama kan ka. Kapadasan namang tadlinglingay, kan mang tadadal kadagiti padak ngagdengdengag. Gaputan na bannog kan naumak ngagtrab-trabaho iti daga. Nagsapulak iti sabalya pamataudak iti kwarta, ket iso ti panag-ahentek itagduduma. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Bagbaglakay, nakitam tayo kabarbaro ang motorsiklo ni Uncle Danilaw. Ne, adaya. Kaano ang gimata? E di kalman. Impartyan na kanong rod iti babaw eh. Anya? Ne, imbag man ta nakagatang iti motorsiklo na. Buen. Tayo na ganan siya na kanaw, iti naglakwan na iti lugan day chay. Ay, di ginatang naalugan. Sana inlako iti nangingina. Wen. Mayat gayam ti agbay ensel iti lugan, lakay. Wala. Sayang. Namuk kumamot agmaneho, kanan agmekaniko. Mayat kumatikas dya ang negosyo. Jak to maam mo. Ultimo agmotor, jak am mo. Mas dawa mo nga mingking ka ah. Pati agbisikleta di mo payam mo. At iwan ka pa'y mo kababae ha. Kit ka sa mga kasuro gawa mo motor wano bisikleta la ko ma. Wano agiskwila ak sa iti driving bagay. Anya? Ay na, tumaktak day talakay. Nagadua trabaho iti talon. Ay, agmula ka kidi. Awa mo lalugan mo. Katuladik nga rudmot ni Uncle Danilo nga ag-ahinti tilugan. Ay na, baybay amon ni Uncle Danilo. Taparakan ko na day ta trabaho. Taalin niya na ti kakasta. Nalaing nga agmaneho ken nalaing butlaeng ang mekaniko. Iso kasta ti bagay na ang negosyo. Nakap-apal ka mo't Uncle Danilo. Mayat gayam tagbaling ahinti tilugan na niya. Dakkel mo gayam ti matubod ita. Ay wana abagbag. Ngam depende iti mailako malugan. Tsamba-tsamba lang. Sayang. Namok kumamot tagkilatis itilugan. Kaya't kumati ag-ahintay. Jak tumaamot ag-repair kan agmanihula kumaangkal. Kat saan matla alugan ti mabalin apag ahintian kanakan. Ado, kas kumay ti balay. Dingwan, kan dumabay. Ha? Ayuna na. Padasag samot ti ag-ahinti iti balay ah. May mayat manan akanakan. Dakdakal ti mapursintom dita. Aya. Alaman, padasag man anggal. Wan, padasam kitay. Mala, intay manganan bagbag. Nakadasaran ti taraon. Bagay, ilakok sang tainwang ko. Anya, apay nga ilakom ngay. Anya to saram nga agaradon ngay no ilakom. Manyakon, nauma akong nagtalon. Anya? Aggraduar akong nagtalon. Paggraduar akong tibagik, bakit? Anya? Ay, apay ngay. Anya taramidom nga rudan no di ka nagtalon. Ag-ahinti akmatun ah. Tuladak na uncle ko. Kaya sano nga agahente ka? Kadi mo maamutag maniho. Abay, lugan ayalang ti mabalin agatangan ganila ko. Mabalin mo ti ag-ahinti ti animal. Anya? Iso nga ila ako kung tinuwang ko bakit. Tapagpuo na kidding ag-ahinte. Lalako kung tinuwang ko bakit. Iso nga inakitaan tay laklako da akalding kanya. 5 akalding na gijay. Masikog da kano amin. Iso asurtek no matawarak da ijay. Igatang ko tay naglakwak itinwang. Ay ala. Lalaing nga ruti agahinte tanay. Binaybay amon jay talon mo. May matikas sa trabaho bakit? Nalaglagan na trabaho. Instant money pa eh. Alang nga rod.
Ingkan, tapno makaawid kamot laeng nga dagos. Gumatang kay ti Kaldeng, Uncle Danilo. Nay, adaya tarakan mo Kaldeng, bagbag. Adanggal, kan anak. Sagtudwa ti anak da. Inla ko kung tinuang ko. Padasik man mo ti agahinte, iti animal. Kaldeng ti ila ko kita. Ay ka, wala. Mayat ti agahinte. Nulakit di talisto kang agsapol iti ilakom. Gatang maruden ti lako akalding ang gala. Diyak pa'y magkasapulan ti Kaldeng. Ibirok mo pala iti sa balay, kanakan. Kumusta ngay lakay? Naikontak mo, dagitay lakong. Awan magumatang bakit? Matanagan ako. Awan pagpasturak. Kumutong adagi di akalding. Ay kat ano sampay nga isa katyan Anya ngay, talaga akasta Ano, sti aglako. Noong pala gumatang bakit? Parchik amin ng lagi di. Anya? Kahit, si daan amin, kasta? Saan Ilakok ti per kilo Isurusuro ko. Ay na, ano sampay laeng ayuray no at gumatang. Ta mga no utaangan da. Awanan ti pagpuunam. Ay wala niya. Mala, ikontak ko nga ron. I-post ko iti social media. Bakit? Ay na, nalako ko dagiti Kalding ko. Ha? Ay kat, ay, nasayaat Inkas da amin. Wain, may sa tao tinanggatang. Adda natubo akin si Mel, bakit? Aya! Ay kat, nasayaat unay alakay. Kahit anya sumaruno agatangam ngay. Kumpurme, agbiro kak, bakit? Apay nga agberberok kay tibaka, bagbag, barok. Pagberdyam. Sana na, tarak na. Adda mo yung alakaw. Mawamot mo. Padasim man timapan ija bagatan. Ta mga no dala ko da ijay. Sapay na panuga ko na magmag na. Una ko na dapay latay bakayo, nana. Talon sa dagitay bakayo itay. Wan, talo, nga mawanan Pinartik ti may sa di birthday. Hagasim man. Birthday lang, ng baka ti pinartiyaw. Ay, wan tapno maramanak pa'y mati karne na. Katay duangay, inla ko yaw. Ay saan? Pinartik idi kararwa. Kantay may sa. Pinarti may idi anniversary may ti day di asawa. Anyan, nagsosyal mo tag. Talaga kasta. Isungaron ngagtarakan katap na dapartam. Sana ya. Sayang ginatang ko man. Nao di ka mangamin. Agbirbiro kak idi iti gumatang nga mawamot. Iso pinartik idan na. At datay may sa tarakan ko dita nakapagaw no kaya mo agatangan. Anya ataragan niyo? Baka ununwang. Saan? Nangisit na baboy. Umay katanta kitaan. Ay, alaman nga ron, nana. Owan niya, kursunadam ti tarakan ka. Organic day tajak pakpakanan iti page. Galyang kan saba ti pakpakang kaw. Mala, gatangak nga ron iti 2,000, nana. Ay grabe mo day ta kinabarat mo bagbag. Kanagbalor iti 8,000 day ta. Nang hinaunay, nana. Nagkutong. Takong sapay daytan. Panagkitam lang day ta. Ngamuray nakutong day ta saan atakong. Balasang pa'y ababoy day ta. Nasinaw pa'y lang day ta. Fresh. Sa nagkutong? Kuwan atan ako, Sem. Agday-diet siguro, Ala, gata nga mo ni Teot Somel. Awan, nangina, nana. Sige, agsinabat na iti 2,500. Ay, grabe ka ba ngagtawar. Nagbarat ka magayam. Sige, uray 5 milat na nga rudan. Awan, saan akaya, nana? Nakutong na ita. Kan basay. Sige, uray 3,000. Last price. Nala. Sige man langan. Alamaw. Basta cash mo
Jak kaya't ti utang. Nay, lakay. Medyo dakkel mo day ta nagatang mo ababoy. Wan bagay. Naghatang ko iti nalakaday ta. Naalak la iti 3 mile. Mabalin ko nga ila ko iti 7 mil day ta. Di ore 8 mil. Mabalin. Ay, apagiso. Agpakasar di kumpare minton umay alawas. Inkadamagay. Ang mga no awan pa'y naghatang da partsinda. Ay, una niya. Sige man. Inak ikontak tay nagatang ko bakit? O niya. Magastamot lang to'y ginatang ko awasing masinta bakit? Oy na, nagpintas lakay. Anya nga daytoy? Automatic. Wayne, tapnusan ka na mabanog nga gaw-gaw-gaw. Isa ang mula ang timalabaan, agbilag kantulangan numalpas. Sana balay, ta bastante mo, tidanong tayo. Oy na, nagmayaton ngay. Hinaimbag man, tagimatang ka itikas to, hilakay. Anyat sirbiti magangganan siya kiti panag-ahintik ngay, nujak igatang. Ay, no kasta. Naganan siyam, ting gatang mo dito eh. Wan bakit? Anda man ang gatangag anwang, duha anwang. Ilakok tumanan itinangin ngina. At danto man maganan siya kaun. Anya ti kahit mo gatangin tanong sumaruno. Ay, nalakay, uray di ka pa'y lagumat gatang. Urnungan takit di ti kwartata. Ta pagpatarimaan ta dito'y balay. Malang araw. Sikat ti makam mo, bakit? Oh, ikan kayo ti pagmirindayo nanang. Dua agasot day ta. Ay, may taman pa'y ngay kan nagiti kwarta ka na ko. Wen, taramanan nyo mo ti ganan siya ka. Kas ahintay. Ay, mayat sagi ititikita mi ti dayta, anak ko. Medyo, nanang. At dama ta. May mayat ti kas ti trabaho, ta nanamnam ay. Nag-graduate ako nagtalong. Ay, anya? Ay, kasanaon dagiti mulam. Awali na. Nataydan. Nagpudo mga amin tagtrabaho di talon. Makaumakan, makabanog. Anya? Kahit mayat nga raw, tikitam di taa pagsapulam, nagkaw. Mayat ananang. Instant agwarta ko naman. Lakay, adamanan baro alugan ni Uncle mo Adanilaw. Aya, kano aging matang? Iti na minsan sa akalman. Inla ko na di sigod alugan na. Gimatang iti na pimpintas. Aya, ay boy, manute urnong tan. Umdas nga tan nga igatang tayo ti tricycle. Ne, kunak man no urnungan ta pagpatarimaan ta iti balay day jay. Agurnong tan to iti sabali bakal. Gumatang takid din iti tricycle ta. Tapno adamo serbistan Anya? Nakagatang ka magagaya man iti serbisyo kini baka mau karaan. Wana hanggal. Abay, sigala kabailan nati gumatang iti service. Kabailak matanggal. Ure ahinti akla itinwang kas kada bakbaka. Kawan mo na. Awan mo mangibagpaka di mo kabailan ti gumatang iti service mo kanakan. Mayak hindi tadan service yaw. Apay. Amom ayat ag motor pagbag. Agpraktisa ka hanggal. Agsuro Nalakan sa laang mit amasuro. Awan! Nalaka! Basta lagi di interesado ka. Nalaka laang! Kanakan! Bakit ilakok ti tricycle ta? Tagumatangak iti 4 wheels. Anya? Aday gatang mo aya? Nangina mo ti purwels. Magurnungak Mabitak lang makaurnong. Basta gagatak ngagbirok iti ilakok anwang. Nga payaya, kas laganat ka amaadaan iti dugan. Umapal ka kina uncle mo anya. No kabailan na, di kabailan tamay. Makitam. Talaga di mo kaya ti agpaatiw kini ulitug mo. Apayaya kas ta ka. Napipiya ka ni uncle mo tasigudon nga adu ti kwartana. Ta nabayagan nga ahente ti lugan dayjay. Inut tulad ta makaurnong ta Di ka ganat nga agpaado iti kwarta.
Kaanon to pa bumaknang tangay nung kasta bakit? Masapol nga agdubli kayo dak. Tapno umado adagos ti kwartata. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Maturog kan bakit? Dadaman pa panakbet. Agay ayab diya kumpare ki balay da. Madama ti shot da. Rabiin, lakay. Di kan humpan. Arak tumula ti gagaraom ijay. Italaeng. Kan adda mapanggo kita na lako anwang. Sige mapana ko. Ah? Uray di mo ilaktiri daw. Tapno di ka malisturbo no sumangpeta. Da ka mo gaya man, lakay. Kasangsangpet ko bakit? Agpulisak pa'y. Anya day jay? Kalding may kanuwang jay agun unay. Wen, ginatang ko. Ilakok no bigat. Agdan na kontak ko apang ilakwak. Akin kukwa ka dagiti ginatang mo ngay. Tay kumpare ni kumpare. Duaan wang kintalo kalding. Nangalaam nga iting gatang mo. Inkas mo. Wala. Tinawarak itinalaka. Iso binayadak. Nangalaam iting bayad mo ngay. Kaada mo kanyak ti kwartata. Ha? Ay, kukwa. Ay na. Di mo na awatan di imbagak aya. Kunak, inutang ko. Ta, bayadak to no bigat. Iso nga itid mo kanyak ti kwarta. Ta pagbayad ko no bigat. Ha? Napintas mato'y nagatang yu alugan yu Rona. Kaano ang ginatang yu daytoy? Idi kalman, uncle. Ilako ka din ni bagbag daytoy. Ala, saan, uncle? Lugan na ka, no? Aya. Pagsuswertin sa tikan na kakiti panag-ahinti na. Ayan na ngay. Kanayon mga wan dito'y balayaw. Diyan madandanon dito. Rimwar manen uncle. Nagbirok iti ila ko na. Talaga nakasuraw nga ahinte di asawang balasang ko. Maya magindi unaan nyo kumaapatarimahan ti balayaw. Tanay, narukupsan ti bubong na. Isungarod mo ti ibagbagak ken ni bagbag, uncle, ngam di namut kayat. Maudin to ka, no? Itulin mo dito, kwarta bakit? Naglakwak na ita. Ala, nagadon? Wen, naglakwak itilugan da ita. Nangalaam nga itilugan ngin lakom lakay. Lugan ko Asino pa'y kumangay? Ginatang ko nga raw. Sa ako mo ilain lako. Anya? Mabila nga. Hello, Buseng. Uwan, boss. Itama lang. Bye. Lakay. Asino day di abuseng? Jay, bus ko itibayin sa ilbakal. Anya? Ay, di ka maaw-awatan. Apay, adan aya boss mo? Kunak man no boss mo, ti bagbagay. Ket bus mi ti bagbagimi Sige tarumarak. Inkam agsapul iti maila ko alugan. Anya, napnag kay tintag ko bingay mo akwarta pare. Uwan ba na? Napnaga kitos to. Nambibit gayam abumak nang nukarnap ti ila ko. Wala, tasaan na masapol ti poonan. Agsaga na ka. Tadamanan operasyon tayo, no rabi. Uwan, Buseng. Saus. Ada ka no mapukpukaw anwang ken kaldeng iji amyanan. Balasang ka. Dalawa kaldeng ken dua anwang. Ha? Ala, kano pa'y nanang? Hindi pa'y lakano na panalawas. Anya? Sapay naglako nila ka iti dua anwang ken talo kaldeng iti last week. Anya? Nangalaan na ngay. Mabitlang na nga. Hello, lakay. Rona, adang di si presento. Natiliw kami. Anya? Abay! Nagkarnap kami tilugan. Anya! Bakit? Jacket ni mabalod. Tulungan na ka makaruar dito. Gunggo na ma!
Ako na namin na makikapangka iti dayjay a grupo. Ahente kung kunam. Ngam karna parmet gayaman. Ngaron ba kayo nailaw anak? Ay, nagmayatan di pa nagahentem itinwang kas kada baka ken kalding. Ngam binaybay amat. Sa bali ti sinirek mo. Dakdakkel mo nga minti kita tilugan. Sika pa'y gayam kano tinang takaw iti mapukpukaw a kalding kenwang ijay lugar tayo. Lamon dasak bakit? Katuan, iso nga agrurutap ti kasom ita. Makamuka. Anusak ati mang balon ken ka, ngamne. Jak maikari nga on time ti panagbisitak dito itani. Masapol nga agtrabaho akon. Iso a busy akton. Ro na bakit? Pangasim ka tiya. Di nakisuksukat kabayatan ti kada dito'y pagbalutan. Pangasim bakit? Sa kumalaang ti lalaki ti biyag mo Nagita ka ti pampanunutomon? Ti panunutam? No kasano ang makarwar ka? Ingkarok nga rod ti basol ko iti pagbaludan, kat idi nakarwarak, nagbalbaliwakon. Pagbababawyak di jay ngay naramid ko. Iso adya kon inulit apulos. Alakastan, tuy kabsat wanugayem mo, bagbag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni kabsat bagbag. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada tayo amin. Manang Biyanang! Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Osepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Kastoy manti ko na ni Kabsat Osepa. Dear Manang Biyanang, aminak nga iti kalabas, nauyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu ti mang babalaw kanyak. Pulimi nga minti gwapo ken napintas. Iso ano adalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang, rumuarak mampay. Adda papanak. Papanap, maluman. Adda ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. May naman mabisinak. Anya? Nay Junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay anak ko. Oray saan ka ngagdiram aus. Gwapo kalata. Puli tayo nga may napipintas kan natataar. Takasanaw, napintasan. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw. No saan ada kami iti amayaw. Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo, mga nanang. Ay, urayawan kwarta. Basta adabagas ken maparte. Partsin tayon to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan salakan ko na. Baka nanday jay. Tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat. Awan maaramidan na. Di tayo bagbaga apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan to mula ang dayjay.
Iso bay amon. Di tayon awisan day amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumanin Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laang. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kababain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da iti pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pa kutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Malaalalabay. Mari Ariang, umay kanto inton bigat ije balay Taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano la di ubing ni Diana. Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kantawan. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay. Kanda kita po kume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga po ti kayat masawan maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga din na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ay awanon Talaga ababasit amin nun dagiti anak da. Ay, sige. Mapanak pa'y mariwain. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak maray. Saan ko nga uyawan dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Usepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na. Nadismayaak. Ay, nakauyaw nga ruday jay nana Usepa. Kaputan na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laang kuma or agpalpalastog basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pa sakit mo titirik na tikas jay nga aramidan na. Yun nga rod nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gaya man. Nala, si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo je baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat maw. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutay. Imbis pagkasarak to day jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Rugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi iti programa, agbarbarte kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Ke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, Usipa. Ay, apay ngay pinapartin je baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, no, kasano nga gudwa kami ngay. Tang-tangdanan na nga raw da mangipas-pastor iti dajay. Nay, tangtangdanan na kagayam, ngumapay ngay,
Di mo mo't irimit kanya, titangdan mo. Ah, naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak usipa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, hapaw ka sa nuday tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sa nabalay, para mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamo kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apasken. Iso nga inlimod may ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, yapaw jak amukin ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Oh, apay anak kami suot ka asimang petmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit, Kahit nga, bayada ma. Tas ikatin ang papartay. ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abay anak dayjay tagong ungat yakin kukwa. Isukag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal. Linton makabayadak iti utang ko. Uray sanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adunto ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay. Ti lalaw-law at babak-baketan. Ano siya? Okay lang oray dyan agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dakpay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sa nabalay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapul ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti jitarakan nyo idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitara ko may ti sa bali na partay. Diyak amuwa kaninanang. Isumo ti nagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa nabalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kau. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa. Nagpintas diyan na. Iyaw hindi nagdibaw. Tas lama agkasaran iti kas diyan lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw. Talaga pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita. Nga uray kasano ti pa nag-make up da na alas dalata. Kita jay anak ko alalaki. Nakatataar. Nagado ti agusto ken kwa na. Ngam, di nalaikan ka no. Ay, no dala ko mapanakaikaray ka. Arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababalang nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay, anay ikaw. Abay, apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka bakitan. Da, Nasayat ayati kastangar aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. kadagpay sumutibag bagak. Mais-istresak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagiti anak ta. Agyaman ka kiday tanaparaburan ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na? Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita.
Kasla ko mari ariyang kendagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti pa nagpapintas da, hanggang isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man ag-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswaken kuana. Na, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangkaak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minin ni Sally nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwi na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay, saan na balik? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado, bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior,ag-enroll kayo no umay asimistray, tagdis kita rakpay laang iti pag-enroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay. Manjak mo ton? Masaduta ko nga agiskwela. Apay kay. Sayang tinarugyan yaw. Mga sawa akong tatang. Negosyan ti di asawa. Isa saanin na masapol nga agadalak. Uray siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingkari nang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nag-eskwela. Ay, agadal kayo pay Saka ito mga sawa kun makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Agnegosyo kami langan itinubyak. Uray siyak tatang. Masadutak mutkan. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangibang nga ili, nanang. Sika nga'y Diana. Tagaan daw tinubiam. Taga Isabela, nanang. Naidistino lang ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak nang tipilyin yaw. Tani, awanadal yaw. No siya, 100% abak ng ni girly. Taado ti negosyo na ijisintro, nanang. Tulungak to amang i-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar mo to dito'y balay. Nanang, inton adawayana. Tinubiam nga'y mo, Diana. Ba nang mulaang? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di yung malamot agmaneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong harudan, anak ko. Apay, di kay pay agkasar itinubyaw, Diana. Saanan day takasar-kasar tatang. Tinapatag ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, takayat ko ang makasarita. Dumteng to day taka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yung amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Inton adawayana, tatang. Makumikom ngamin na talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasan da ito'y arilaw, anak ko. Nauma akong day tananang. Iso ako kwayon. Dahito pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ginatang tinubyok. Aya, ang
Anyat serbina nga gwalitak no awam mo ikarga ka anak ka. Kat ikan kayo Atoy, daribo. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin anak ko. Ay talaga abak ng Jainubium Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay pasyar mo to no, mawayaan iti trabaho na. Anya trabaho na ay anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na! Hay! Nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang kao. Nanang, kadwak tinubyak. Ni Girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang. Tauray tinubyok, di nakmabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia anak ko! Kababain ti kasta! Anya lat sawan ti taon nga Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok Ibagayo abaro. Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Paingay nga itala nga imbagam da ita kanyak, usipa. Isumutla di na mabalintag kasar Tanda magayam asawa dagiti ka relasyon da. Relax. Relax ka nila kay di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyag da. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensya dararamidin dagiti anak mo. Ang mga numay sagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay. Nanang. Ala, apay akas tatilang nga masimbang put anak ko. Nagadaw ti kamo ulti rupam. Impabugbog nak ni Girlay. Hapay! Natiliwan na nga na nag-checks. Impabugbog nak mo to. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga minagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta.
kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Ah, Agtrabaho ka, tapno ada pang suportam ka iti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwartak. Tadinak meten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso tultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kat nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apu ko, kat naragsakak, tanakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayem mo, o sepa. Ala gagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, gagayam, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod nga rod, kanikabs at Mario, san napod na nagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, no dagiti daduma naganak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko, ta naparabur unay kanyak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tatang, inyagan kayo iti sidanyaw. Nagluto ak ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay ket mayat nga rod ti timing ko tatang. When nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumata, agtalinad ti kinaman nagparabor mao. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag na tatang. Alang araw din. Saan akong ngagbayag? Tas umurel kak pa iti trabaho no madamdama. Malaga raw, ingat ka itidalan mo nga gawin. tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursuronak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat nga makukwarta na. Kurang iti diskarte da dya bayaw mau. Naimbag pa dya asawam. Tanalaeng adumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Iso nga da natalgan at trabaho na. Ngamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Alaala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Tanapintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Adda kayo.
Tang! Day! Apay! Anyat ibagam, Jim, ah. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan taybunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iti lugar da bayaw? Una, tayo na mamailiwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababain may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusin dagiti natang di taro bayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibaga mga min iji asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang ti imula na. Kadama mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mo nga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka imula na ah. Kung kunamladay ta. Di mo ngamin pinili anaimbag tinakiasawaan. Kita am jakab samaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanen, tatang? Huston jay limang apo ko yung. Pagsasaranuan yun to mati anak nyo kawang maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti sa nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermunan. Awampay na puuta ka dinak sinermunan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay. Katay sigud ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iruan medya ama. Kas jay na mga talaga no awan maipapapet kang kuwana. No da maitagmaw. Ay nagsaya at ka kang kuwana. Ngim no awan. Ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksak kita anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Uray ko man no pumudno ng agswerte kalakay. Saman, agswerte ak to ba kay? Promise? Mga nang tatang, nakaluto ni nanang. Ay nay, nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito yung lugar nyo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Ang kababain kada na ng kintatang mau. Ang mga no ibagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din, makan tayo. Para bangong magaya may. Ay rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pa lang. Nasipngat pa'y. Anya taramida medyo talon aya. Ado ti maarami di talawon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong pa tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulat tanin ton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mat. Tinapay laang mo di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rudan ako. Mapan kan iji talon. Pukawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rudin nga eh. Kunana mga iji talon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya, ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Mapan kami na balayan. Agyaman nakiti pa ng sanga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intundida kay abadbado kan sapatos ken ka abalayan. Ada pa'y kalkalugong.
Ay na, nagsaya atayin. Apak isaw, kasapulak ti kalugong ta, napudot iti lugar may. Ay, ala, mabit laang tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pakibagam to nga ron kani abalayan a lalaki ah. Salamat unay. Narabyan ka man na nasimang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talang, Ay, nakaluto kan. Agaw, kan ta mabisina ko. Sungbatan pa'y ti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di ta balay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo, aya? Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumang sangpot. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madan ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Ah, Nalpas matin ti panagtatalon. Apay, nagsikin krap ay di asawam. saan tatang? May lagayam. Anya nga raw ti abunwan yaw. Diyak mo kan ni bulog Basta kung nanamot akasapulan na ti abono. Pambarla di asawam dayta. Ang mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken, kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat kuen na ijay taltalon. Asa-asikasuan na dagi jay mula na anatang tatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula nating ijay. Jackpot din na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam ha. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka ding agpaiso ti papapanam wanwan niya. Apay nga mo day tadamdamaga mo, Jima. Makikita man narugrog iti banok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka maan nag-second crop? Ay na, kadagitay mo ulak anatang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun day tangay bagbagam. No adda babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Nita, di ka man umisum iti kasta bulog. Asino ti babaem? Asino ti pangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakas na laday jay kanyak. Papanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. Ing kami agpalin kita, tang. Sumurot kayaw? Ay, win bad tanay. Awan masidsiday di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatayin. Una, ijamot la palin kiti papanan tayo. Ay, nagmayat talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una, tatang. Kan ag-grocery kaming tupayan. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ayn. Sige, gumatang tayo ton, tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukatakken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pait. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasang ko. Ne, da kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay Wanda, kailuhon na giti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan Ay, kastaya.
Ay ala, aginanaak man nga ron beita, inak man sarungkaran ni abalayan. Nay, apay nga da ka abalayan, kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng nga balayan. Umay ko man iliwon dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni di balay. Ay na, kasano kad ama kaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't janak mau. Inal daw ama pa nagtalon. Ngem awam mo magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam mo matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tama iramramanan nga grig-grig at itisidong ti anak mo, abalayan. Di nantomot pinilpili ti nakiasawaan na. Andiyaga ita. Natangkin ngamin ti ulo na iday. Sige abalayan, mapanak pa Ay, sige! Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pasalubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbain. Naimbag pa'y ka di balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itid na kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak ngayon tid na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag nga nadagsan dito yung barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang ang tiipan kay hospital. Ay na anak ko, agpaimbag ka. Apay ngay, binaybay am samo nga min tiba game. Di kan samo nga min nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagaan ako. Ngam saan matgayam. Naliwayak tinagagas na nang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigud nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laitin na ito eh. Tatang, da kayo pa'y lati pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y laang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswon nyo Eh, katala Ang pagtrabahuam ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresak no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babaros. Kan nagadu atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iti bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakin taro. Di agpay suman bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irurar ko iti masapa. Ganiso ang marabrabyana ang agawad. Anya? Ala, sabi nangina ti tarong kan laya ita. Iso nga rod at yamba, bakit? Ay na, no kasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakachamba di asawam. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya, jak am mo day ta.
Inlimod na, takayat na kano sorpresaan, tatang. Ay, kinanda pa'y lugan yun. Wen, tapag deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, Pau, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman nun da kong tatang. Wala ta nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayon tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon. Nan, 5 gaso mo mga raw. Tagumatang ang itipos po raw. Ha? Apay, anya klase apos puro day tatanagnina? Kwa, 4-5 abaks ti katangag. Reserba ti daduma. Ha? Ano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayon, tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikor nga mintikas taoy. Si Kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kad si kayo na kayo mga asikaso iti asawak, tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta atir aramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti imbagbaga ti anak ko kanyak. Nagsingsingpot ak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbaga ti anak ko. Asak la nasaya at no da pa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao, agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit kan ni Gabi tagbannog. Kat damot jema kan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan ti gayem mo, Mario. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sa gayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan iti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Dahil manan ti pagayam yun ni Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabkablaaw kada kayo. Itinaragsak ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo drama ita kat naggapo kan ni pagayam tayo naglingad. Itinagan akaryo. Ngamsakbay na, hello mampay kadabinong vlog. Donalyn Hailo dita Trinidad. Ni Bernardo Marquez from Tumawini, Isabela.
Kani pa shout out po sa amin ni mama ko from Jessica. Kasi man ti ko na ni pagayam karyo. Dear manang biyanang, na ikamang hakiti saan na mauawatan ti ugali na. Manipod ama aging ga kadagiti anak na pride nga men ti katugangak alalaki. Kat isulakit de ti malaan ti ma-pride mat nga asawak. Nabiit kami pa'y mata nagamamoy di kan ni Romana. Ngam nagkasar kami na Dagos, tapi nagkasarda kami ti amana. Iso ajak unay na amamo ti pudno nga ugali ti asawak. Naamwak laangan idinagdan na kami. Pudno gayam ti mangmangag ko. Asamo la ka numaamamo ti pudno nga ugali ti maysa tao, no kadandan namon daytoy. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Awang kataga mo ba kahit? Tagawid tan. Awanan, nagatang kumataminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Sika matgayam diya tabite. Wang, kasangsangpot may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwali matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan ti luganan. Ha? Anya nga lugan? Ijay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay manay. Ay, adalugan niyo. Wen insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray umuna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyo. Mabayag pa nga grubot to di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mau. Kadata ko may gidalanan. Agtal na kaman mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan. Uray marabyan ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, aya nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na kaman. Tila salsala, wasawa mga... Apan kaman ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudain. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi ka aruba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di ka aruba tayo nga marites. Kat damdamagan na. No mano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya diata. Bak lang siguro diata nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrim a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kaya ubitay. Sapay la kumaanana. Bumatangak man. Apay, ayan jaglak ko ito'y.
Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutan. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Piling? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat ngamin. Hanga kaslay jay da dumayd ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabaknangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mo, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Dara sa nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw, balasang kaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pimintasan tibiyag na. Napakumbaba nga. Kadno digestor nga agpaspasikat. Agasam datangay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga napuskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga dayjay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Betty nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdawdaw at itibulong ti marunggay dayjay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margragrag nga kalaman si da anti paustena. Na. Kaslamat kano nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastok. Lastog yakit di Apay yan ako na malastog ngay. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijestor Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan mo kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tapno agshore pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko man di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ti asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at ta nakita ka, bayaw ka riyo. Umay kayon tunubikat tamangan tayo ije balay. Ha? Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling. Tapno jakon mapandita balay yo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Agasam man data. Talaga nga pasikat na dyan nga biti. Agasam tayo ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala yung publising ang mati dyan Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Taano maramanan tayo mo siguro ti handada, Kaya damit agi paranod da kahit. Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong kani bayaw usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Anya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raw timapan, di mapan. Sige ka di bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Handi ka nga lap-lap dyan. Ibis nga haan nga mapan ni karyo. Imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang iti handian ibite. No, haan nga mapan ni bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldeng. Ada kaldiyang. Inikak ni bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupod da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay.
Ay, husto laeng. Tad ada lumastog day jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan adi ay kusay na. Kahit, adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umay dak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan